Ki khubor ka Batesi TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerwall India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kaseng ginong thokot hagani jilla yagablatip kum ka Khasi Author Society. Klaraki ka jingdap chispa prapusaus nem jeng jingwan yu kajan u Thomas John hagani gari Khasi jongi ye ubang ngijutip ru kumukpa gidak tho Khasi. Lapin long yagani jingraki Hasid Admins College baga jingraki klalong hakilai benta. Kebenta kebeningkong kediga jingalang pli hakabo kongstan hagani jingalang uday Principal Secretary Arts and Culture jongka sorkar jilla uba FR Kharkongor. Hagasin syong kebaarpan keladan gejing batai nagi arngut kiriu Shampang Thomas John hagabo Reverend Dr. A.I. Khashi Ying ula shimyak benta ban kerani yaga pang pedeng u Thomas Jones kumunong seng school baru Father Dr. Barnes Mauripat ula shimyak benta ban keran halo ka pang pedeng ka puli putih ka atiar ban penkeladur yaki emlang salang u Khasi berkesin syong ka balaipat kedai kebo Presiden jongan geseng u Professor D.R.L. Nonglat ula keran halo ka pang pedeng u Thomas John u parlok ki Khasi persya yaki English. There is one Thomas John. Ada thought ada puli. Motorgan kadang sedang. Ada thought ada puli. Ada ba central vision. Apo kajingelam jong William Carey. Degini kila perkat kila dalam kejenggot ban kuih segeri-geri kejenggot. Di kila ta agak senang kat transfer life one. Pada orang orang saya life di school. Kata kalau hamau semai pada sekolah. Pada orang saya di school Restang balikai pada tin kawaikai ke por kalong kipulan kam de kabengel daga tin bengeli kipulan kam balikai agar ke school kata jin terei kata school kaba kalayat mau bigna ke adam wan puli hantu pada tin ba kedikam serapur mission ketean kala yate lo pada Baptist Missionary Society agar senan transfer lagi apabila ini Allah kini kajing mission tersebut no apa suara aku hendak saja pilih situ ulu baik main lo apabila dia mulai main tak ada sistem ulat selap mau terikut hagasin kawan William Carey ulat pa sayawai pa usamna ba unpersian bangunan bantuan mission hantam seri kasih hai lambingi jo beri India ke jodi dan lainnya iba Thomas John ulai simyati ya kaba kin long ikai hagar ke por but kita kilong lur syam labu amal smai nam ta unising labu amal lu bat ya jam haswara ya kaba wabu SS majam wang pio ini di line mat di longhon di mau from di mau mana line bah ada lingwer hikai school hikai bat quality teka jini kena school kom di line mau pursue ada lingwer hikai bat kalau bau Thomas John yogi ya kajin terang bagi Khasi ingam sya katwei kapuli kapuji nomor kata Maria koi yang seorang woi ki Khasi dialum tei kabaki dialum kelomba yang bagi ikwa manang pareng belain nang pareng lada nang pareng yin jepko jadi kata kaba ki pareng kabaki ki kokoi kawas kun ilale tung tagi woi saung ubami kai pareng maka tang na chudi Jerman datang, kapten kata kecil terus ram apa kulle. Oh, belum kenoi kai. Mau kenoi kai kita nak ke school. Mereka kecil ya kalau frau kalau kami nak kita restong. Kita Khasi ke jomni. Tiga beliau mereka buat hantam di pa kita pan pan di school. Second school.
Kim tu ba ban ha ki kuon che school. Way lagi non-call UWP agak nikal ke joko ko agak kuat century tu kebalan Presbyterian Kongkong ni kisah kiken lem khachu yang dikena idokit man gesni lahikai ayo school kisneng bakikentu yang dikena anu kau yang dinongai nengek yang kejekai ba amsot nyusu yang kapuli yo pitar uswaya ba sadujat dukenja ini kata ke jike kaba Thomas John ulama agri bokor kaba sengi ke school tare wala kata umri tu don tamen sem serang uyan sepran ya kaba untrei ya ke kam ban penyan panegai ya ki nongfuli ki kena isamla ke bokor iban long kalau yang pernah nagam tang kajat penriu bersih. Dan mereka kata ketika school kini ke school ke bawah bersih kila long ke long yang berkerap hakaba kalau pun kalau dua teman ya kerukam im jom penriu hasora yang berkuat bagi kasihi baru. Tiga benda kabar kalau kim long yang jom ke jeng school lalu ke STEM dikaitan. About Thomas John Useng Pentiem ke school ke balagino daga serempun vision na ke kuat udan lagi jaga nomrem kaba uyeng balai badon kam ban penim ya ke school baban seng biang ke school tanggap ko sistem bawa koi agni ke school katao ko ning kom kalong kajing penyong jemu yang kita kok, mau kita kok nak keren, saya ketik kok. Tiga penyong jemu yang kita kok. Kalau kita nombor ke baskem jom ke jingseng ke jemu yang kita sekolah. Dan liu ke sekolah ada kita kok nak sekolah. Dan maka kita tahu Thomas tu nama penyong yang kita kok kian rom. Ulas seng yang kita sekolah. Bala penendang ya kani ketin keren bat ini ibu kelanang ban kho ban kuli api geni bakum tatat bagani kalau long ketikku nomor bale baga por ka jo Alexander Lynch ibanan kam na ketin bengali bagi kasih ke por ke bang lari ke keren na ketin bengali kakolan ba ban ring ikisur ya garukam keno babteng teng hidong ba kalong ting ba la banyok suyu na nagarukam keren kabagi punan kam na ketin beng kabalay tanomrem kabal sing school kalong habal one way kasi jantia gadungi kabal lama masikat deyu kalong na marba kadega jakriu kabadan laga riti laga dustro kiba pher khamtam te abo yo I utep baga jak bane kasi kadai kabasim jak ni kalau long kapal slow kapal shobi itu hat kata makidon kanyam karukam kidon karifi kadustur kidon kasancha kata kababian kidon ka inang ban khengkur khenja kakumta tete teu yo I kidon ka karifi kadustur kajongki balada unna banle yeki kadustur kan saja nama yo I lagi kasih kada kopor ikrshut terpeng bagi kharsilat marki Julai ya kapan ya thai ya pateng chati sasilot agata kajaga bagi ka pantua kabalawan padiala ko Krishna Chandrapal lapha da wilam kare kare ko jongka serempur vision tiangta pantua kare ka khai kabagi Julai penjadi ye thie teki tershut terpeng bagi khar silot tiulo I ba kare ka jakar berreo ka kerpan Hal ini kita harus lakukan lah kajong kereti kedustur, kita lah kajong ketin, ladang lah ketin thok kajong ki, teka thok katar kajong ki kelayan mah, tena berkata kadau, yo I baru siap ke banyak ke jatuh rio ke berkerpan, yo adu no teka kereti kedustur, tena kata kadau, upenyeng nomrem,
Halo jom kani ke benda, habang sengi ke school. Lemba jom ke school ke usai wikai. Palawan ke jegi kai, ba nginang ban pene ya keriti ya kedustur ke bagidan. Ini ada kadau baharu mantah mene, ginang ne ya keriti kedustur. Wala dadar kato kani ke wala sedang ya ba sedang ban mo ban kenera ya kini ke keriti kedustur ke jongi. Tendrai nginang ne adu mantah. Mereka bersusun kalau tangga kecil tu dia keren mana pun bisa apa tangga kecil kalau minta boni yang benar kamsu tangga kecil kesih yang benar kamsu tangga kecil kesih ya kita pagi yang bawi dari lani mene papa ke long kata kecil ya kini lu yang kamsu kini mama yang ki uncle auntie apa pun tak terter dikata mereka pemulung kedua ni minta pada nila event berban ya kata ketiin ke bawah karyawan bangai. Jadi kita tahu kalau lingba juga school ke ngi don belai ka ketiin kasih ke room. What adu ke level ke ngi le ya ka Doctor of Philosophy. Karung angka belai itu ya kata. Nomor belai lagadai ke wei ketiin bagi don ke jat beliau ke kerpang ke kariti ke dustur ke pher nagi wei pang. Di dalam kita tahu, Yogi Bang Reverend Thomas Choi, Gula Prashant, ya kapan le, ya kata. Nanti saya kawai pada kapan, Thomas Choi Yogi, Thomas Choi Yogi apa sedang dan saya ke sekolah kalau kejing Yogi, kejing lap kejung, kalau bagi kasih ibu terkimbah ya kan yang terai. Ya badan kono kejing dia. Nega jimpang ke jing sudah, nega yang keem, nega kia ke sudah, kejunya. Di hawa upik kadi ui panggut namar boleh bagadan kadi kajing lutut kejong. Kajing lutut kaba lasukun hawa kenya bakal kapul lagi musnya kumtat terte. Jomyo i bagalong kajing lutut bat kumno lah. Ban hikai ke dia kini ke priu. Nama bukti baca ni ke priu, ke day ke priu. Kiba ke hawen le, unang tham. Di kasih ke day ke priu ke bagai kon le, rekingan hau le, wadai unang tham. Jadi dia kata usmau tu, ba kini ke priu kidan kani kacingen. Dan rekidan kani kaniam. Haka ba kita kenya kena kriam, hab kidan kam di ke pau. Ikumta Thomas Choi. Limba jom ke school ke busai. Kalau panikai lu di priu, ya ke lenti ke bade. Kumno pada siap yang tam play nom tam. Di kumta play belok hot jauh. Play belok hot jauh. Siap ke kamar wan sejuk sedih sederi kasih. Kubalar wai menemon. Banwan bangsa jendu. Banu play pasyu. Mereka kata ke bagi saki. Bau yang no sedih sedih dia jom. Macam like masuk. Kalau uni orang play bulan kami, pada bulan kami orang kalau uprasang, hagaba lingba jom ke school ke bola say, ya kaban hikai ke priu, ya ke priu kumnu, ba kinang ban ya ke lemji ke badai, banyak siam yau ke Stephen Neil, ru kan thok wong kumni. Kalau kita pada fu sapang kijingtip, sapang kanyam Krishna sagi kasih, kadai kabau Jones, ubenkot lemda ay jingikai hagiskut. Nanti kesan mereka nongkrem, balik urusan school. Kalau habal Thomas Choi goyeri kasih, lap lagi beliau kisah sensyal. Aga jingdok, ke jingbi, ke jingdok, ke jingkerdu, baga jingpang, ke jingsitong. Kamen siem jogo kapang, namarutip, balemda, lada kapten kumni, ijak long brown, haki wepak. Nekin syakunan kam, haki wepak. Dem, usnoku, baga sit lasnoku baga hiti ko sikenong punya mission kasiti ka balik ko isini utho baga long isini
Baga bapanglo banyo I hagi brio. Kidon kajing jaklia. Kidon kajing long tenrai kabajai tu. Kiem hagi jing jaklia ringkat ipong ijai bajot lakai. Ikatan kabab tho adrege istiqom nei sene panglo marpalai ba abapong ijai bajot lakai. Kayak gitu por kadan ka jenreng no. Mentat ke metip su ke jenreng. Tege jenreng kadan. Berarti yang jusat itu kerja. Ipong be kerja, bah ipong itu kerja ke bejot nanti. Bah wong isen ni, nama dia kata bah ke jimpang ke jing sedang kerja. Kisah tu kisah be. Bah ilong jai tu, hakat raya kata agak jongki. Jadi dia kata tu agak ni kecil wong ke bau wah, bau ipang tu dah kata. Nanti wong kadang ke jingkermen pada. Bantai yang jongki ni kepriu. Jadi ni kalau jinglong kata kita kadai namar bankan snowku ya kiai ke badan bankan tiu ya long riu man lingba jong ka school kabau seng kabatang sistem ade bolok boy ulala bankan tiu ya ka jat degi riu de ko lingba jong ka ta ke asdan banshai pertek namar balik baru se kata kalau ma ki khalsiwan ki pare ki badan na kada kopor ki khamlong halo jom ki pendang kam ki kasih na mabale lagi mti pe no kemti pe gati pare lagi ko ko deli na kada isne na kabata jom ki bagi sa mai sang yowen ki sa lebe bila de pipuli ba ya ke jingtrai ka jom kolong ba kini ki pare habagi kasih ke jomi ki rap kirian no ki rap kirian kisim ya ka baha ka jongki kembagiyong menta kata 10% ka 50% ka bala ring yo ya ki project na sarkar habay ya ki kepada ipe dia menta kani ka jiya ko ke pareng magi khasi ke bara pe so nyam tara mo pa kiwe pa ka pe salan don ka por ki sematu nre na ka sipaw benta ka bagi garalong kum ka khajna ka bagi krong ka por balai ka law bagi dan sa ini kita kata awal pelajari ini kata Thomas Joel seng ya gini ke sekolah panai ke jadi kai ya ke beri ke kopor bede nang talami iriu sai pertai kumular sing khawir ublayo alle bagi faring satu satai cariwil sebanyak pun satai lami ke beri ke bakrau na jadi ke Islam hikai kot ke ba Thomas Joel ulastan nangka sa gawin ke ba Thomas Joel uyogi kalau ba kibriu kimat di kejenge na menba kamu priu ba ma di kejenge menba orang no Thomas Joel na tu dang Islam ulai bankan rahasno nama gitu ki em away di kejaga ka bagi kibriu ko pa jumde tang kunong tang mestri ki kenrahasno na gawai kasno sa gawai ba di nadu dang Jerusalem lahaban kerja, naga sedang berusaha bertemu. Di hantai paju layo ya kata anda berkambit ya kawan senai itu disyaka ban jom di kali kula. Di kala kambian ke kamai kaji. Namta ba dan kajing pang kumlasu lawan lekban kerja pada sesakawai kasong kabagi om ka beriu. Bab pula syong hanta dia balala yui baru bang bahaba dia trace tomba deulio ya ka pule ka dangli ka bapian ka balong mangaban dai ka ka pule ka dangli ka bago kalo dai lemba jam pa bago por ben step ni ujui kai yo Thomas tu bagaimana kalau ka jinglong ka balong ka badan hapo ribilan agar ka por ka puli ka dangli ka dangka nrei ban late school mlok didi na kita kata ba Thomas Joel kumyo ya kata kala ban late konta dai tan adu ba unda ala par ko sunam usayo ya kata ka jini ka bapaga ban late school nrei kata ka jintip ka ba lok pa ka ba pa ayu lahi gayu need step halayi kala pulong yo
bahwa ulah school hadir bola dapat aku snap tangga ki kindan ko bola yola balik pulih ulah pendam packaging pulih theology mau ka bola pendam khatras pa mai pindah nam ta mas dang buat balik pulih doktor hak kelas ko keberadaan Scotland dan rei pundrian nomor beli lo khatu banwan senikari ke jogi tiu Thomas John bagai iya kata wan seni segar kasih kumar rakyat mah tadi iya kini kis kasih ke jogi begini kemenang berkorban kia mereka cinta mau kisah bela batuk tak usmukku bala unde nak bertaju ketika jalan riu kan sesat kumbalong keriwil sekedar kepor keriwil ke syaktalam di kawan di long england kiwan bantelan ke keriwil sebab kim syaru buat bantelan wils kim penboa bagi keren nak inferen agak jom ketin jom dikatakan kalau Thomas John uyo kata pangku bagai boleh tolong ustaz kita ke sekolah kenapa ini ibriu kejongi, dari kecai beri kasih kejongi, dari kasih kejongi, ini orang bahak long beri man beri, ban pulih dangle, nadu bagi dangle, bagi rumah tu bau depan mah, ya bagi cengi kenuan hadir nombor, tiga tahun kinong rem, beli bau Thomas tu, useng sekul, di bagi tu kalau ikan tiap pun ban palang jengon, dia Thomas tu Ugai unong saindor tumai, ya ke emlang salam, ke thoa tatar, ke pulih ke putih, bak kewe pedang dikasih. Naga undong, bak kalingo kalingai, kum ke jat pendiriu, sa ke jingkerman, ke batap rendeng, kum ke jat pendiriu, ke basyai pertai, ke bayarin kantor, bak kewe pak ke jat pendiriu. Haga pateng kristan, lakho kumni une ubriu jong uplei ubarai ki lok keladi naga benta ki khasi panar badapo hinlo snam le pendap cipun hagalian ka commission ka kam jing penang pensta ka tin ka thok kata bat ki wei ki kam jing penroi ha ka emlang salam eka cintre jong Thomas John pergi khasi kalau long ke bacana, kita tangkap dengan neriu bat news nem. Ulala tanle eke kam ke crowd, naga kita kini kejat neriu bacani. Nama kata ke cingnem cikut jombu, ban penan kam ya ke sap ke balam tiap, hapo jombu. Kaba ulai kai ke kasih, mo Bikai ki kumno ban potporat ban permi ya kelentang no weu bien saudong ubah kita ko ki khasi kila bani otang no kelentang na bani susta na ko pada bambo ke bikai ban potporat bikai ke kam misteri bikai ke reptarian patung ter kini baro kilong ke ba ngilu ke school ki kai ka ba ngiong ta SUP ne ikai ke school ki mas na ke tikani kaba na ko ko Thomas John ku lalle lempat di saat ke bawa udan tangan prem ki kendal snam ke bawa lasri ke jat penriu ula pense uspa ya ka ke dak kho ka pule ka puti baki kam ke bang ngin snow ke dram cylinder jegem kini ke mati ba kra ke ba ulalle ki ye kinchen man sakhi menta ya kajeng ka baudang ya kajat beliau bersih. Reverend Dr. E.S. Langston, ublay ulawalam na junai ba yung way uriu nongway. Penban ubayabiyang siyak bagi jingdankan kerki jong kajat beliau. Jika jingwan jong kalok kum ipelihating iba penplu ya kejadian riu bar kawai kakadu ban kelep yu kapan i pagidei tang ki income insyaallah de kumta aba pension do ya kade kasnyang yo senyang oben hey yo lai no
Kakasi Jaintia Presbyterian Synod agar berkuat. Kemudian kakasi Jaintia Presbyterian Assembly minta, lalu kesedap terkendai sepak kendai. Kalau benar bagai apa terik benar jeliu, mantas nem, kerana kesini John Thomas tu, agak bagi balang bawa kinraki kerpan, ya kini kesini. Nanta susu kari belaku, agak senam terkendai sepak, agak naik busan, agak bagi penlong yang kata keciraki, agak bagi yang United Kingdom Year of Literation and Writing. Haniru kila ay kurang lu Thomas John komuril kraw kariwel ubara unang prat linti ya kata khasi kabagumi iyok mentang naror kali kasarka hukum kajing yoko yang niurapa kaba ula baha yalaw sunyang ubanay segala kajak beliau betul kalapan mana ya ketika ya apa tadi ujeliu man kesnam nadu kesnam ada kapra bang kandai kesni syuti ha khasi bajain dehel kemudian ketika distrik kebadan ha khasi bajain dehel tio syuti ha apa tadi jong jeliu man kesnam ti kini kilom ki ta ki benta ki bagi yogi bagi pek ni kami som Thomas tu Kung nonsense ko, but kung no rasay, but kung no lale, but ye kina kabala punong ko na. Igini kilang ki semua berkat pasan timba jumri ko. Blame kerku, blame kersan bor ena blame piparo. Bangin yai nyong bor yang uriang lamwe. Bangtip yaga klien kasi, kubanang nahabulo ko isi. Penbang mulalong kanong nagabenta juna pacong. Disebut yaitu kijing batai, kijing insan, jombi pastor, kalau jombi Thomas Jones, pengusir sekolah. Awal pula dia sisa banyo yang terkenal kumpupa jombi dapur khasi. Nama dia lembar jombi bangun kamar kita ya orang. Dengan nombor seleksi nomor apa kalau ya ini saya keren ini saya ini sudah pada jenya beliau jemut indah lada satu pak beliau simpan dan ini pada doktor banyak semua beli dan ai yang lebih baju di kepulik ki keadaan dan pengelola ya imlam salam hasil ngaku aban ai kublai kerpang ningkong ya ka Khasi Auto Society kabala penlong ikene ke program ban rakhi buram yauni ru kraw Reverend Thomas Jones bang itip kum ukpa jong ke kidak tho khasi ba jong ka tho katar khasi te ngso sarong ba ka sarkar kala pediang ya kene kajing ajimut jong ka KS ba jong ka balangru ban penlong ikene kasi buram kerpang yau Thomas Jones te kempet mangi ngidai kita kinong yo nong nagajing Tracy Tom jong ni missionary jong ni uru kraw te nagaliang jong ni pat ngidon kamban nang ya chaprang kumno ban penroy yala gajong ka ktien ka thlet ngai skwa ban ong ba ka ktien khasi jong ni kade ka ktien kabadang yai roy kabadang yai sang mo ong pareng kabadang evolve ngimpat poi siya kata ka ejing longpura Kiwai gijai kiten jong kinong wei kum keten parengi kila poi syak ta gijing pura. Mereka keten khasi jongi namar dang nimpat Islam. Te tang hispa senem tam. Te kum ta ka keten jongi kade ka keten ka badang yaisan. Badang dang mi gijing kela. Kum ta ngarai ba naga Khasi Auto Society ada wei khadru jong ka KS ngskwa ban ong bangi de ban perkhat ba halo kani kuno bangila ban penpura susu ikatien juga damane gidang ikren ba don buan ki bang ngimpat ya menjur ban ya kulit karukam thodak karukam penyeso ktien magam tatater dengan tharai ngidon kam ban Tracy Tom halo gani kana ba koi gasi ngin yo ikatien khasi ga ba pura sija ga ba biang ga ba bit nadong shedong kana IP kum kan uksawat lesewat ki alphabet do lese ngidang duna madang don ki alphabet ki ktien ki ngim parla ban
keno katum ki alfabet bangi don menta u Thomas Jones ula prat lenti u Thomas Jones ula peni kan ke ula roid line naga benta jongi mangi syakmat bangi deban ban kam pura syusyu ke ketin ke telik ke jongi kumkan nusa oi pi kumha keteng khasimo ni don kam ya alfabet oi modern bungi kentian bang hapa purana do tu alfabet oi tang do u ni mlaban le kumka kentian jakot ladang yong dang ile tang u kalong jakot dang don kam yo oi panlong jakot kumjuro ho oi ni idon kam wadi u ar ni don kam ya long a short a no kidon gi kentian kan ip kumka nuksa semua bahawa dia jam kemudian wanam halam andai abang yang ban ngaku aban jam sesilia ketu gede long a kemudian don kam ne ban lese ban adik alfabet kata guru kam bangi la ban yo ka tin khasi ke bakham long pura mo te kata nga thai nga bu aga jing ya trelang jong ki member jong ka KS tambangi la ban ya syafrang te kani ka phang bala ai nga gade syafang ka puli puti ka tiar ban keladuri ki imlang salang te ka kani ka phang ngamun keren palat syafang Thomas Jones nama kani ka phang junga kata ya borok ndai tang ya Thomas Jones ya borok ki bala no senyang syaka tho katar te kapun ka jing Nelson Mandela ka jingnang jing start ka dei ka atiar badan board tam bangi penon kam ban pen kalai ka perthai ka dei ka por ba karbor ba khrau tam ban pen kaladur ya ki imlang salang nakani ka daw ka pulu puti kalong ka bakordor ba ka badan kam hadu ka kata naga banta ga jingkiu irap jung ka no ga judgment re ba jung kari u Benjamin Franklin ongumne ka jing penlut ha ka pulu puti kawan ra ai ga jing yonong ga ba khrau ni sorong ba aka literary report jong news nem ka jalla jungi kala kot sya ka kerdan basan aka bala poi sya ka khandai fusau point 2 aka puli puti kani ka dei umau jam bangin poi sya ka thong jong ga jingroi jing par jong ka imlang salang te ha phai banta sya ki missionary wat ka puli puti hari khasi jain tia jungi memba ki missionary nari sarni kelawan poi kini kilom khasi penar kila syam baki khon nyo trap news kun kila don naga jingdum kembali la ong yi reverend akhir sieng an bau Thomas John lawan syani ki jajun re jing kirang don shisha kata ga dum kalengo naman ni padio e jing nang jing start te shwa baki ka jingon pagi pareng kari jungi kampat judon ni kita gi school ne gi jaka ai jing nang jing start ki jai lum tribal hi boro hakeni ka dong jungi ki penankam da kata ga bangi ong ga khana pateng oral tradition ban pen priang jing tip dan ban pen ne pen sa ek history jong ki kunta ki khasi penar haswa ga jingwan jogi missionary gila im daga khana pateng haba ki missionary gila wan poi sikani ga jaka gila sedang ban yalap ya ga gospel ya ga jing shai gospel lawan ra an tong ga bangi tip na ga history dau Chandra Paul bala pha da ga saram formation house nem khat praspa ar huwei house nem khat praspa lai puar Reverend William Carey la pha yo Alexander Lish kembali pila yesu mentan bola batai Reverend ngam ya halo gitu bangi pha ka Welsh mission bat ka puli puti hari khasi jaintia house nam khat pras palai hupra ka Baptist mission kala sangi ano ge kam yala pakini kari jungi kembali batai Reverend ne te lawan saki saka Welsh missionary saki Welsh missionaries ma syakani ka thanjungi ke baru Thomas Jones ulawan syakani kari khasi jongi bakamba pile yosno ula hikai ka tin khasi ula laban banang ka tin khasi tang ki prabnai bagi lasdang lu ban pendung ya gajing trang jing nang start haki khasi daga ba ai jing hikai ki halagi jong ke yen kilasdang ban hikai da ka tin khasi daga ba penan kam da ki dak tho roman kani karukam hikai kala kham sei so ban ya karukam hikai jong Reverend Lish ubala penan kam da kaktian Bangla suki Thomas Jones ula seng nongrim ya katho katar khasi tar hadu ba un kelalong kpa jong kaktian khasi daga bawla pendungi ki Roman alphabet kum ki daktho khasi aga jaka jong ka Bengali ausdam khat pas pa sa fu Thomas Jones la penmi ek khasi reader la pen kala khasi ek rod mam ka ba ki badai ki kor khasi baningkong ula lar penmi ro yaki khasi alphabet ba dictionary
laban play ru kumba fi asngo mentani ki school hani hapo ri khasi jongi nangta house nam khat pas pas phulai Reverend William Lewis bat ka kurem jungu ringkat Dr. Owen Richards kilawan ban yarap yau Thomas Jones hakini berukam ke puli putih kelas dang ban priang Kamsted hang ni khasi kamem Lewis kala IT kerpang yeladi hakaban penang penstadi ki kena kentai house nam khat pas pasan phusau u Governor General u Lord Dalhousie ulatung yau AGN Mills umusong kenor jongka commission ban pejeka sensyar khadar hari khasi jaintia hadin ka kaifat jongka ni ke commission ke sarkar India kala a jingarap e commission ban play school tumai hasobar ban hajowai kumta house nem khatpas pasan punyo lami hadu khandu tuli ki school ban ladan kumba ars pasau fungut ki khna school hari khasi jaintia pada house nem khatpas pan rufulai ki khna school kilakot ia ka praspa ngut kumta house nam khat pas pan rufun rio ladon hadu rufusan tuli ki school bat kumba ar hajar ngut ki khna puli house nam khat pas pan rufun rio u Thomas German Jones Thomas German Jones ulawan shimti ya commission hasilong ula play bon tuli ki school thmai uni missionary ula laru banno sinyang sibun haka puli puti kabau dangdon has joy nakadau bijing dona ki nong hikai commission kala play no daga normal school ha nong saulia ban pen kre e kinong hikai yakini ke school IT penyaj how Hugh Roberts how new Jerusalem ke kurum jungu kala play ke school nong hikai nagabanta ki kenthei u Thomas German Jones lolong uru unong seng bat principal beningkong joka Cera Theological College usnem katpas pa prapunyo bakani ka college kala penmi iki pastor beningkong ma pastor khasi menba ka shillong kala kalalong kanong ba jong gejala sensyar house nem khatpras pa nyu fusau kani ke jaka kala kalalong ka thmei jong ka puli puti shatai lamingi house nem khatpras pa fusau lasdang ya artli ki high school shillong kawai da kawels mission or kawai pada ka sarkar house nem khatpras pa khnai puai lapin kan ria no ya ka boro artli ki school nong hikai na sora shillong abu phasha ka balang catholic pad ki missionary Salvatorian jaga balang Catholic kilawan poi shani shari khasi house nem khatpras pa khandai pho ki missionary German kilas dang daka Saint Anthony's Primary School Hashilong house nem khatpras pa khandai punyo lakin tiu ka shaka middle school house nem khandai pa kharwei agjo ka por lawan poi sa ki sister Loreto ki balas dang ka Loreto Convent School house nem khandai pa khandai but ki Irish Christian Brothers say naman ki balas dang padi ka Sayyadaman School house nem khandai spa khanrio ki Irish Brothers class sengru ya ka college beningkong e hagajalla Meghalaya house nem khandai spa khanrio nadu kini gisnem kabalang Catholic sedang ban shimti ya ka jingalam ha ka puli puti ha kani ka rijongi kabalang Catholic kala pau kham tame ha gajing penroy ya ka higher education dan baki college kajingwan poi ki missionary solution pat house nem khandai spa ar kala kalalong gajing kerku ka kham kraw shishu ya gajaj benriu ki solution kila nang kentiu shishu ya ka Saint Anthony School wa kila sengru bon ki wei pat ki school keleng kari khasi jaintia kham tam ki nong kendong ha usnem khandai spa lai pusau kila sedang ka Saint Anthony College kadba ki sister RMDM pat kila shimti ya ka naki sister Salvatorian ya ka Saint Mary School usnem khandai spa khatsan hadin kani pat kila sedang ya ka Saint Mary's College usnem khandai spa lai punyo lemba kini ki college kajinang ji start up dengi kasi kelas dang ban nang kiu shishu kadwa ka report jeng usnem ka khandai spa life way kajinang ji start up dengi shenrang kala kiu hadu khatsau 0.9% pada dengi kentai 0.9% hagi snem ki babot ka balang Catholic kelanang penyar shishu ya ka puli puti hakini kari daga baseng bon ba ki school hakinong kendong pad bon ki college ki sor dan hinyo tli ki college bala penyai daga balang menta laitli ha East Khasi Hills kawai ha Jaintia Hills, artli ha West Khasi Hills, but kawai ha Ribhoi. Nimla ban kled yu senyang bakraw jong i pada Elias Karyong i bola tho shibun ki kot primer nagabanta ki khanarit o kamjur ki kot pulia nagabanta ki high school but ki college baru khamtam hakitu gisna manba ka ki dak ki kot khasi gidang duna hado kata-kata. Ni pasha sunyang di kiri shimat nalur sunyang juga balang donru katu ganingut ki rabba khasi kiba lano sinyang sibun syaka puli putih jong kedajun rio kapedeng kini dan ibabu Jivan Roy ibala seng ka high school baningkong e Hashilong house nem khat praspa new fun rio new pra
ilalong ru khot bashir raham jo ka seng khasi ka badai ka seng ka bakentiu ka culture khasi ibabu jibon roy ilalong ru inong tho kot bakrau wa ila penmi ia ka tu gani ki kot ki ba paunam kum kanyam khasi house name khat prospa khnai punyo kilai tli ki khasi primer sa kisnem khat khandai khat prospa khnai pun rai ba khandai spa wa ila pen kala khasi ru ia ka kitab Chaitanya wat hitu pudesa ibabu joel gat pho idei wei par irang ba khasi bala kentiu ka puli puti ila sedang ya ka lum khau kham ha ga balang balang ba ka pisa ga ba mi nang ni ila kersyani gi school ba fer nangta sa ibabu nisor sing pat ibalalong inong hikai ba tibet ba ila kentiu ya ka puli puti ha ka liang jo ka science ba ka english ila penmi ikot halor ka arithmetic wat ka mental arithmetic ila penmi re ka ya ka khasi english dictionary house name ka khandai spalai ba dia ki english khasi dictionary ha us name ka khandai spa arpho kini gi jing tho jong I ki arab sibon e ki khna puli khasi sawei urang ba khasi ubla no sinyang sibon shaka puli puti dei babu mandon bare kum sub inspector jong gi school ila trei shitom man kintewi gi school wa phera gi jalla ibabu mandon ila ngai scam ba gi jingnang ji start ka dei ka apiar ba khrau bor ban penwan dori ka ri bat ka jajun rio mindai ban klat ru kong mebes dan ibalong I MLA kentai baning kong aga jalla asam gitu gisnem ila no senyang sibun syaka puli puti khamtam jong ki kentai ila penslur bat kershan I gajing play ya ka college Hashilong iba kentub I ka Saint Anthony's College ka Saint Mary's College bat ke Lady King's College mentangi poi syaka phang ka bor bakrau jong ka puli puti we start science Maimonides uong kumni ai do khayu brio wat pin kedang yu tang sisingi henry hikai yu ban khwai wat pen kedang yu shirta kani gede gejing tmu jang gejing nang jistat ban yarap ngin omla ban mudur kumnu ge jabin khasi penar jungi kan jindala long lada ngiladang sa ka dum ka lengo klempet nginam jindala kiu step hakim lang salang kembang ngilong menta lese ngin jindala kelalong ki mau jung ki mender bat ngin jindala sha nyomben hakiwei pergi jabin riu henry kajing wan poi jo kajing dang jistat kala pen kala dor bak lebak ya gajaj bin riu jungi kiso bakrau jong ka puli puti ngilaban batai kumni harum ningkong ka pen shay ya gajing wan jipur khat jungi barom te bo briu bala nang la start upher shibun na briu bo biej bathem kajing nang jistat kajing bat ka puli puti ka pen shay ya gajing wan jipur khat jung ki briu kumta kilabani I kham jingai ban per khat kham janai ban ya kito gi badang sa dum ubriu bala puli puti udon ke jabing ke bakhampro bat ka perkhat podan jingu ke khampura nilai I nado ki por min shwa baki khasi kilanang lastat ki bonu ki banang bastat kum babu jiban roy imulum susu tham mulum hubel elias iba JJM Nichols roy kong mebes dan namar baki la yo igajing shai kilala ban yo ijingai ya kala wei jung ke jajun riu hukumta kila pratlenti nagabanta jungi ki bahadin kum kanuksa lada iba JJM Nichols roy imshim la yale ban penyo ka 6 schedule shano ga jajun riu jungi kan jindala poi hagani ga juk bamenta ru ngi I shai kedar baki khon nyu trap ki bala kiwa ka puli puti kilong gi ba kham shai ga jingmur ji berkhat bat ki sngotu kumnu ban yada bat kenti wila ga jong ga jajun riu kabar kawan rai ga jing lai lut kumbaong George W Carver ga jingnang ji star kalong ushabi ban play ga jing khangsial jong ga jing lai lut kani ga de ga jing shisha namar kasub ban te amrawi ki biri budang sadum andai omla ban te amrawi ki biri ki balanang lasta haba bishari ga jing yakhi lai lut keleng ga pertei ni I shai ba kala ba kilas dang yaki da kiru shampang ki bala yo jing nang distat ha India ngidon Mahatma Gandhi ha US ngidon Martin Luther King ha South Africa Nelson Mandela bagam tater lada mangi gi khasingi laj na gajing shate marau ha kanu ka bor kalong bangi layo I gajing shai jo gajing nang jistat nila laj na gajing sensyara ka Assam house name ka khandai spanyu fuar deleng ba gajing yale jongki riu shampang jongi kum Captain W Sangma iba DDPU ba bibileng do iba PR Kendia ba iba SDD Nichols Roy Henry dangdon ki parado parasnam jongi ki brangdon hakinong gendong ki bradang sadum badia ki ba lathok la syukur da kinong yalam jungi kini bapli ki sya penting pensmit na kadau bakim tip ya ki ang ki kanun badia ki hok ki sok ki hok ki jongki lembra ka jing puli ka puli ka buti ngila ban pelai lo ji ki na kene ka apot sapsngi
kawai pat ka bor jong ka jingnang jista kalong baka ai jingnang jingtip ka bakham yar ka puli puthi ka penlong yu bre ban yo bon ki jingnang jingtip syapang ka science bo fer ki badan ha perthei laban ong baga jingnang ban puli ka pli ka khardap ban nam shaki khun jong ka jingnang jista ubre balan nang la start ulaban puli bon ki kot kisla wat ban lum shipun ki jingtip halo ki subject bo fer hakini ka juk computer dei kito ki balanang la start ki bala ban shim kabu ban yo jingtip bakham yar leng ba ki internet dei leng ba ki jingnang ji start babun ki khasi menta ki don ka jingnang jitip ko bayar hadu kata bun ki samla khasi penar jingi ki long ki bala pendap ya ki jing puli ba halor bat ki don ka jingtip ka bajliu halor ki subject bo fer leng ba kini ki jingtip ba ki yo ki samla khasi menta ki tip ru ban wa di ki lad bo fer ban kentewe ka yo ka kot bun ba ki samla khasi penar ki la yo jingnang jistan ki la sengru ya lagi jong ki kam la jong bat ki nangru kumno ban penroi ya kita ka basa ba gede ka kentiu ya ka kerdan long brio ka puli puthi ne ga jingnang jistat ka don ka bor ban kentiu kerdan yo brio hakim lang salang delem ba kini babun ki khasi penar jungi ki la yo bat ki kerdan bahe haki kam sarkar ba haki company ba fer lada ka perthai ga buram ga judgment rio jungi menta dei namar bangi la sei perthei ya kita ki mon ki manik ki rustar ru perkhat ki bala kieu sha ke kerdan bahakli om tang ha gejalla la jong hande ya kari india hi nila penmi ki star perkhat ko mujjm ni Rolls-Royce ubalong de khat jong ke constituent assembly jong kari india u professor Gigi Swell ubalong deputy speaker ga lok sabha ujm nang do ubalong chief election commissioner kari india ikom mebes dan emle kan thai baning jong ka north east india kum ta ter nata ka basan ka puli puthi ka penkup bor yo brio kawai ni ki kam bakhrau jong ka puli puthi ka dei ka jing penkup bor yo brio kum ba don ka jing ong ka jing nang di start ka penlong ki brio ki basuk ban yalam hande ki ba e ban tan ki basuk ban sensyar hande ki ba e ban temrau khampe boro ki brio ki buram mat ki sen shinran yo brio belanang la start namar ba kimla ban shim ka bu yo khamaka ki khonu nyutrem nyuskum ki dei ban sothu shibun ya ka balang kestan namar sungu isibun ka balang kestan namar ka puli puthi ka balawan ra haki dei lembah kini ki balang dakini la penkup bor yang ki khasi penar bangila bania kenju bor bat ki wei pat ki jajun rio mundur ladang larang sa ga jingdum ngin jendala sha thombor ki khalajat balai sing ngin jendala du wadiala ka sensyar ka khadaru kasuk ban syukor ne le thog ki brio ki badang sa dum mereka ban syukor ya ki balanang lastat nang ta ka ban reu ka kentiu ka yo ka kot ka jingnang jistar ba ka puli puthi ka de ka atiar badan bor ban kentiu ka nu ka jajun reu deleng ba ka puli puthi ba ki khon nyo trap news kum ki lala ban yo kam yo jam haki sarkar ne haki company ba fer ba kumta ki lala ban penhe ye ka kamai ka ji don bun na pding jongi ki batrei shabari ki ba nang kiu shushu ka yo kot kum ka nuksa lada ka jalla kerala kadai kawai na ki jalla baru sepatam hari India kadau kalong babun na ki banang basta da ketu ke jalla ki trei gun syari syabar jukari India bat kini ki wanra ya kayo ka kot syala ke jong ka ya ke state ke jalla namar ke jingnang jistat gun ki kun khasi penar menta ki lanang ru ban seng ila ki jong ki kam la jong wat ban sedang ki company baret baria klempep nimla ban len bawat hakarep karyang ru ubriu balanang la stat unla ban rep khambha banyau tau badang sabit kendai ni alamat ong ba sengusi ban ong bat ba bon ki samla jingi ki bla yo jingnang jistat ki khamtang bawan nanong kendong kim ka le shishnong ki sakut hasor wat kam sarkat kendai balai kim le shishnong le jong hadim la yo jingnang jistat pila ban rep khambha banya ki bani department je pi ki ba rep ki haki method ki ba ben syama shupu de mo kil kendai la pila yo jingnang jistat pila ban penan kami ki atiar ba menta pila ban yo ki scheme of fair jong sarkar ke fair na ubri bala start syari pareng kinong rep kilong baru spatam namar ki rep ki degi bri bala nang la start untuk kumta kinang ban rep agurukam ke bakham sei so shishu nangta namar ke start bun khasi penar ji kilanang ru ban seng lagi jong ki kammo te hembe hanging ilaban ong bakum bun bak samlaji shisha kilong ta baki kimpenan kami kene ka sap ka jinang sta baki yo kum ki teknologi badan mentah bangilan penan kamo
Ladaki samla jongi kilayo ke jenang start kin sedang ban rep kinang ban penan kam daki teknologi bertemai padang ta karep karyang kan kiustat wale se ke jela jongi kanam dan kam syu ban wanra jingbam na syabar amal kumbalong menta te lada khang jingbam na asam tengi layap tangan beseni na ngim dap jingbam ngimpat ngimla ban penmi jingbam te ke jing penkut hang ni kapune puthi ka wanra e ke jing nang jing start berkene par ka wanra e ka bor ke ikhtiar kajing tip bayar kajing light loy kajing karoi ka par ka judgment real ki missionary bakraw se kani kari jongi kum Reverend Thomas Jones yau bangi kan mau bura man tagasngi bat ki wei de kilas ko thu e kajing koridor jeng ka puli puthi kumta nadu basdang kilahi kila trei tom ban pen priang ya ga jingnang jista daga ba shna bundli ki school daga ba IT ladi ka kam hikai badaga ba tho bun ba ki kot kisla ban pen yar ka tho ka tar jongi ki khasi Nimla akan da perto ye kini ki kamba kamsan jengki naga benta ga jai binriu jengi. Henry ka kamram jengi menta kalong ban sim kelyang ye kini ga dong Musa jong ga jingnang jistat barra aika se ki kendong gen syurat. Kenang begitu ki himen ki para jengi ki badang sa ga dum kalongo kin yo no ye kata ga jingshai. Ku blai shibon. Minta ba ni ya phai no sa ka ye ba inu ki bakwa kan ili epijingili rane ki bakwa ban kleu jingot in aila no san min e badon ku kita ke jing ai jingot jing kleu jingot rane epijingili sngom ha ban matrai tan ha ba kinwan anggi jrong nang ba we pinya yo sekolah Asyua ban yo jinsha ni sekolah berniat di KPP ini bagi usul dan setelah apa tentang mengambil ayat ubah awai nanti betapa kawasan bau masjid biudi hani kasih kalau banyak ini jadi beliau kepada Aijan kayak kalau Aijan ini menang hani laku kemudian kantang dan jinsir jadi nak kalian akan dari lomba bersyai ini bahwa yodon kajian ya suku bakla orang sim jadi nak kalian bak sim jadi semua usul pada Jeng thau am ko i kalong ba ngalan ko untuk yang kabile ni kalika jeng simjan lagi kenthai ka thoi ka ba ka thoi ka chu ka mangong ni acha chi ke te lo kam kam ban ka jeng ke ketika bani ka jeng tang ka chu tho ma ho no ma chi simjan ni kenthai ka tre ka bani acha chi Jika kami ini begini kalau kami misi om ini bor-bor ini begini gajah dari misi dan itu kan. Tinggal jual ni long om ini kita fungsi macam kami. Jadi kita bagi nongkot kalau kami misi na kami. Jadi ngatai kecil tahu om ni kita kejubi kejumut apa isi apa ini kan. Jadi jongi Dr. Esmer Jun kalau ba pensyai lagi ajat syah kami ni kegentai ngin chia phai tak biat tok ya ga jing tho jong u home wedding do haga kot kan yang kasi u te u ong ken ni ai chat sa kan thei lei mi te ba ga jangan de kasi ke di ga ai chat sa kan ni di ga kan thei yang ni wala da ong kana ong ni pasta to pa hi ga ni na tharai kum ki riu benta le ban cha ya shai shu ya ga ni ban nung dawo dong ya ga jing tho jong wai ching do ka bian hi bangin ong ma ni gi ka si ni ai chat sha ka kmi na mar ga gan thei ga la ban ne ga kmi ga la ne ga kmi la ban ne ga para dan ka ni kha mo ni esma chun da le ne thai tai ni ga la ban ban sai hi yang ni pro sai ni tan ga kmi ga la ban yo ya ga chat ha ka chi ya thei chat jo ni di kasih di kalian juga itu yang paham semua kami ini begitu di school di pastor ilah kerau kedau lain tadi house wife maupun seorang di keinginan juga di pastor hadir bang ilah yo yang itu di school Shua Jong U Thomas Jones ada gaji monra ke jangku Alexander Bridge, mod nado ko jangku Precision Farm. Di ngam tharai bala da u Thomas Jones unum pendon kap ya
kajing start jong itu ki khasi balingkong ki belalong Kristen ba unang khasi buat buat isu aja pensyak dan pastor. Ini begini, di gospel terpuan sendiri kasih ngejogi, lalu begitu di dalam Krishna sudah tanpa sapor tanggapan dua, cuma kiu sendiri kasih ngejogi. Nomor 2 bahan tu dalam kita sih dalam negeri kita. Jadi cuman jauh sana pilih sekolah pak sendiri. Saya kasih ngejogi kalau William Kadir Bapak Yoko Manseng di sekolah. Kalau saya di sekolah di Kemalong ni, bah berangkat ke Kembali. Jadi ketika saya kalau bahawa wan kebut lima jam ke sekolah kebut Islam bukan. Sud ya kan, kejengelang ke gospel sekali. Tetapi kata-kata kebahang tu bilang dua orang jungkap. Begitu ketika balai Arab untuk masuk pada Arab. Mereka tahu kalau itu kita mat yang kita jadi kita tip kita tu sapang gospel. Dewalah kita Islam kebagi boleh nyepat tip kalau mereka ada yang Kristen. Jadi kemudian ada di kopor kalau begini itu kita Arab. Dengan beli ayo yang kita Kristen. Ada Arab hari bukan lagi mau nangis kita. Jadi kalau diri kita pastor dengan sedang kerja bangsa yang kita selama kendai bersyukur. Kami bilang kita kemat kebaah bagi orang Thomas John. Kami buat kasih dia banget sud dikai buat pangayo dan lagi. Dan nanti selama bersyukur bilang kami bagi tahu Thomas John si bangsa usiam kasih umat pada play belum 66 tahun. Tentang Pak Bahasa Pastor kedua kau ingat so ingat tapi play dalam sudah kecil saya play spot play tidak terkait ini kemenangan yang orang Muslim yang mengajar Muslim kami kata roh kita jadi kita kebagi kita kasih di dalam itu ayu ada rawat lagi kasih yang ingat kau play nombor 6 tahun play nombor 6 di Henry pada kata kecil yang kejoki kaba ki tangge ki dang bangai yo tahu sudah jam masih tak boleh ki tangge kita ki sebelum kesewa mentah kita kita jaga oki oksud balik sebelum sewa dong kita nget bagi don kita ke wala ki nget badon tahu kata ketika jenong dung ini kasih bersyukur bila kau jadi dalam satu. Henry bersyukur kita. Yang dimana nama sah. Kini kemudian dalam satu masuk syukur angkat pisah. Nama hanga dari susu jangan bersyukur cukup saya. Kita nama apa? Orang dalam satu mana kata tapi yang dimampat nangkuri nama dalam satu. Long kecil susu juga ngam suyau. Syukur pisah. Semua jangan ambil berlengkap dengan satu maka tahu bersama kulit putih sebagai jinak start maka enam kulit maka jika start ni orang sekolah ni kata dia jadi tujuan. Amar tinggi bangunan kulit pada bapa dia jinak start lagi sekolah mak kemudian dia sebelum kita kamu sah jadi tu nomor tiba dia itu kalah dan enam jadi sebagai saya beli jadi kampan betul saya jadi start pertama tidak sah, kita berjumpa dengan kita. Pada kita kulit, penengkam yang kita disebut bagi orang sekolah kita terus sisa yang kita beri kepada jahil, kesuk ia jadi mentok ini. Untuk saya dan tiba paksa kemarin dokumen rumah pak statistik rumah kalau kulit kita kulit siapa? Penting itu yang menjaga kita berjumpa. Kedua kata kita makrau, kita satu nomor dikatakan menang kulit kita tetap. Kalau kejiman kulit kejiman staf ini orang sekolah siapa lega kalau kami kulit kejiman man itu itu saya jauh jadi staf itu sains itu. Kalau di sebelah itu pastor, jadi dikisui dikreat jadi beri nombor tahu. Pasal pastor lesson laga tu syuamba kecil mani dia fair
kasih kingat ni start kingat so ikrai mulai jadi kedai jadi mani kasih tu semua dia kata dia so ikrai mani mulai di malam ni kau ikut nyam dengan try kalau buat dan tiap mani begitu dan dia kan kami faham dengan macam dan saya ketika berbuat di pada manusia penting ke besok akan beliau beliau Thomas Jefferson Jones Hong Seng berperspektif untuk Sierra Leone College dan Thomas Jefferson itu John Roberts. Dengan harga ini pun no ya keniga session ke pemerintah ngai kindia na kalian jonga ma suka ber kindia kalau tadi kecil om jong pastor ke bawah di kom dulu ina pensai halal kecil aja siapa kami te aja la ni om aja siapa kentai ke mut senang la dau song kai ke lu kentai wa pa aja siapa te kata ke we haga hangi di khasi di aja siapa kentai nama nama kim juga lagu aja Baru maju semua bang masuk apa penpau ni, mana ni kedai gelempung bang ini penpau mar hijau yang semua tenat, ya juga lah syukurim ban I Mrs. Deh, Mrs. tengah terai kemut wife of, deh kekerteng cuma kedai solo ni bare, deh kumno kan om Mrs. solo ni bare, wife cuma, deh kelok cuma, deh ngah hiji kok cuma ngaju om yang paralog sunghapi wajib ayah Mrs. Tilapan ay Srimati lani ay tang MS kabamot kabali pani bali ketay kalaban dek bala don kurim na kabam don kurim kadi kecing ko Mrs. nga julap ha ki babun ba ki bangi ong kila 6 kila start ni let's say katay tang naman bagi nang banto bon pulen tengteng isi ya buat kulmar ban ong ba Mrs. kumta Mrs. naman ha pareng ha sari pareng lani ki we ki jaj pare ha ba ilay lang ban kurim solution no kinong this is my Mrs. Kabamot kani kadai kalok jonga ti kumdu kay dalade ya lade nga ong ba kani ka kalok jonga ti kani kadai ba nga ngasusno wa pa ong sikente ba kung ba kniya ong ong halor jing ong jong ni pastor ba ki khasi ki mani kini kiksoy ki tray ti ki ba mani la ha kanu kanu jing kay ki don ba ki mani soy pastor khamta phyo I ya ka phim phareng phim soy ki sethai ki dei na ki phim phareng ka pani bo phareng dei ba kham net na ni kham mani ki soy dei ha ki khasi ba ki don ki mani yo we play rei to ka jingnet ki jing mani jo ki ya ki tu ki soy ka ga kam sinet jo ki ka to kan dia ni ma ba ong kulum lang bagi khasi ki mani yo play ki mani ya ka toro ni don kam kum kini ki lempung bagi ni amir nang ba kecil pendon kam jongi ya ki kentien bat ki kentien tentang kawan ra ya kecil sotro bakla khamtam ha ki we bat ki bang sotro ha ya kentien khasi tenga tarai ha kani ko por kani ka sensyo ko babta ka lawai ngapong ka bakut namar kan sa don sa we te ngin ya penwai no ya kani ka sensyo ko babta bat sa si sempat kublesi pun ya ka khasi of society ba ki baro balaya to mentahan ni Jadi kepala pengedak kemajuan Burami ini di kawasan berada di Port Patiba, Seksyon Kasih, di Kanan Sekri, dan di Cingah Subhana kalian Sen, Dasarna, naga peta jauh kecil, whiteboard, ini tentangnya sebenarnya mereka. Going Reverend ni Aikasi. Teman-teman ini paino syaka panggal labu hagni kapor ka panggalong Thomas Jones uparlok ikasi persya yake English ki jingkran halor ka jingwanu Thomas Jones asyari khasi kimla ban kutno kawai kapang kami hadin kawai pat kapang bat kataro na kawai kasnem siya kawai pat kasnem kajing penna syuti jang sarkar Meghalaya yak arpa artrik ubnai John man kasnem kom ka Thomas Jones de kata naru kasnem arajar khatra ka kedau yakini kajing sisa badan kam ban yakren bat ban yai yakren
ya ka benta jong uni riu krau khnang ban kan tio ya ka judgment riu khasi kamdai ke syuti ke ba tang sisnam ban ya kren tang sisen handai man kasnam bat ngangen anam pendu ya kene ke syuti hai kisnam bat ki posnam ki bandang wan namar kumbang ong mentan ki pangkren halor ke jingwan jong uni ru krau kinnam kot kini ro ka phang galong ka wen ki phang ki bale se phimpoi berkat Thomas Jones parlok khasi persya ya ke English apa phang shi kini ka phang kimi buan tli ki jingkle koi kalong kaba kumno ka jaj ben reu na ka Thomas Jones wan kei ka jinga dei jo u bat ki English balai en khot yu Thomas Jones lane la khot yu Thomas Jones uparlok ki khasi kataru da ka baong persya ye ki English habu wan de shati kumno ngin ong yu persya ye ki English ki babuan ki perkhat bu Thomas Jones wan sini lengba ke jingarap ke English barbodan hapo ka jiada jongki pause kini ka phang ka aiksai ba ka jiada jong u bat ki English lande bat ka sarkar phareng kamlong satya ke basngotunan kini ka phang ka lapan kin threat yangaro handrai hapdeng ke jingpun kam ngalarai ban supasat katu kani kisembo jing perkhat halor kani ka phang ya kebangan sa penjanai lese hai kini kita yo berkibnai katu kani kibarang don kam ban pej benia ya ka kimat kibang akwa ya keban phai ya kani kapor keban kong galong ke jinglong jong ke jaj bendeu nak bau Thomas Jones wan ngara krenteng ye kini ke snam arajar alquar Thomas Jones Senior College hajawai handrai ngarabu mentapat hakadur ke ba compare ke jinglong jong ke jaj bendeu nak bau Thomas Jones wan kamat ke jaj bendeu ke jong Thomas Jones Thomas Jones udai nak kata ke jaj bendeu bakrau pelatip hendai kom ki Celts kini ke jaj bendeu Celts hadu ke spasnam ke bahnreu edi ke imbat buhai snong ya barok koi ke ri ke bamenta ngitip ya ka kum ke ri bilat lani ke Great Britain lahir kena bat job iki da kata ke jaj bendeu ke bangitip kum ki Saxons bat ki Angles kibawan na katang syatay jong ke Germany bat Marpusha bat ke Great Britain Marpusha jong ke Great Britain bat ke Ireland day halar jong kitay kilom ba kini ki jadbru Celts kila penne pensa ila ke jong ke riti ke dustur tat hado ke jingwan hirthma keba khadu jong Edward baningkong asnam khat aspa proposal edi hakaba la job sundan yekiniki jaj bendu Celts but la khat iki de ka kerteng hakaktin Germany Wellesi kebamat foreigner lani ki Norway but kini ha kaji sha ki khat yalade Kimro kabamat comrades ha ka English lani paralog ha ka khasi ti Thomas Jones udai na kata ka jag ben reu ka bat yalade kom Kimre lani paralog ngampai perkhat ba kenika phang ke balabu agni kopor kami dei bat ke kerteng jong kata ke jaj ben reo ke Thomas Jones bat ya keri jong ki latep kom
kumri tapi kini ke jingjab jong kini ki sections berki angles kala pendu no ya ke jinglong trai jong ki niki kels ya ki ba la khot welsi bat hadin la anglicize ya ke kentin welsi da ke ba ong ki Welsh but kini ki Welsh kira long no tangkum kimrao lani ki nong song wai ha ke ri la jong ya ke bala sinsha bala kini no ya ke jinglong trai ya ke ri ke khendau ke si abara da ki English but you sien jong ki Welsh la kraikli you but la thung siem no do khun siem jong ki English but la khot you Prince of Wales ti hado mentaro kini ki Wales kim pat yo setia ke jing lai lo but Prince of Wales ubale si pi perkhat bo de khun siem jong kini ki jab benreu Welsh umdei kumta kamdei kumta hado mentaro Prince of Wales udai ukun siem jong kahima bilat lani jong kisiem bilat hakisni ka jing khna jong usamlat jong Thomas Jones kilami buan ki jele persya sarkar kamut persya ya ka sarkar phareng lani ya ka British Empire but ki jele ki bashirkai hadu kata hadu kasnam khat prospa laipo khandai kat hadu bahi ki benta jong ke reveals walada la sha sinsha rapo ki English tolong ke jing air hadu kata ya ki English ban yang but ke long ke jingele ka jingong jingman ka don ha ke jingma ka bajur khat prospa laipo khandai kabamut tangkumba alai snam shwa jong ke jingwan jong Thomas Jones syari khasi ka jingele persya jong ke Welsh ye ki English kalong ke bashir khai hadu kata kata ke jad benreu na ba uni u Thomas Jones uwan kamai pat kamat ke bangakwa ye ke ban kedau ni kalong ke jingnong jong ke Wales hasua bu Thomas Jones unwan syari khasi abaka jad menru kalong hagata garukam nila ban sutho ba ka jing long jingman kam long satia ka basok ka bajajai lami ka basingan ka yo ka kot jongki nong Wales lani ki Welsh ro kalong ka ba kerdo ka ba tan hadu kata amdan Keroy kapal, amdan kiskul, amdan kino kilat jing sumar, namar belai keriwils kalong tangkari, ban kijet ya kaspa kapho, kabaki English kilekom kita ki landlords kiong, kadba ikitu ki trais long pat la penlong yaki tangkom kin nong bela tie ki jingpang lai phojat ki ja ki klam lai phojat ki ja wat hado kapor bo Thomas Jones ladan senior ha Liverpool ka dei ka wei ni ki nong ba misfang sate jang Wales agas nam khat pas pa sau khandai kala ja ka klam ka bishirkhai kumba ja ka klam mishilong agas nam khat pas pa nyo pho khandai kabamot ba ka Wales ka jinglong jingman ha ka por bo Thomas Jones udang wan segini ka rijongi kadan hapdeng ka jing kerdo hapdeng ka jing tan ka jing ka sem jong Thomas Jones ro kalong ka bakerdo ki kmi ki pa ki sa hanong kendong kadan ka por ha ka bagila persang bali wat kam che Liverpool kalong ka katleng ka badanam bat ka ba ka khai ka pateng ka he bha hane ba kimyo ka kam ka biang hang tai klawan phai biang sila ka jong ka thain bat pa jong
Thomas Jones ula seng ye ko farm bat ka karkhana hak bau Thomas Jones utrei hang tab ning isnem khat praspa khat khandai hado khat praspa lai pon reom tie yusutu ba Thomas Jones ulong batrei sitam utrei ka farm bat hak karkhana ulong batbet kom unong rijingri bat kum juro kom unong sna jingsna lane mystery ulong breo badan kajing kia bat ka bormet ka basat ka khlan kum juro ka jingmot jim prakhat ka banap bat ka jinglong jingem ka baba kata ka dei ka jinglong ka jong Thomas Jones bat ka imlang ka salang na ka ba mo uwan na pedeng ka imlang ka salang ka ba kilong kum ki mrau lani ki nong syak nyat beng kilong kum ki syakri jong ki English ki babat ya ka spa ya ka bor bat ya ka jing sansyar kawai pat ka benta ka banga kwa ban kidong ni kalong lingkot ya ka thammei jingej jong Thomas Jones pi kini ki Wales hendai la don lepa ya ka jingej Kristan nadu hendai thai hne hadien ba ka himarom kelas sansyar i babon ki benta ka perthai ka balang Roman Catholic kalayo ya ka ban prong bat ki breu sikitu ki than kila pediang no ya ka jinge chapo ka jing peniat ka balang Catholic Roman Catholic hne hadien ka jing sansyar jong kis bilat lani England hakata ka por la pendu no ya ka balang Catholic ro nei la penlong no ya ka Anglican Church kom ka State Church lani ka balang hakaba ka ri baro kawai ka dei ya ka ban kongo kata kalong kawai pat ka thammei nakaba uni u Thomas Jones uwan kamat ka thammei jingan hanwei hapdeng ka bakum kata layu ba kini ki English kim ainat wati ki kam balangro kumta kini ki Welsh ki sulong bet tangki riupan ba kimla banbat ki kam nongyalam wat hakabalang handai rabat bet daki English data thado bala seng ya kataka bala wanra ya kataka wei ka an ke baki on ka Tolerance Act agas nam khat news pa prab khandai basasha ikiniki Welsh ke balong tangkum kimrao halaga jongkari bakin seng ki school kin seng ki balang ki baki kwa ban seng lani kin yele ban penroi ya ka tho kata ya ka tien la jong namari ka tien jong kiro msha syo ban penan kam hagi kam sarkar ti hadien jong tagasnem khat news pa prab khandai la sha beng yaki bakin seng laki jong ki school kin seng laki jong kin hun balang bat haga ta por ka ji kai jong John Calvin kala rung bat tabso haka jinge jong kini ki Welsh bat kambuan kili sno bat kata ka jinge ikni pa jong Thomas Jones kila pediang ye kata ka jinge bat ka wei ni ki ji kai shong tan rai ki bau John Calvin ula pensu thep ha ki Welsh kalong ya ka bor la do ka jong blai lani the sovereignty of God ka bor la do ka jong blai kadai ka por lani ka ken hakaba ki Welsh ki hapapo ka wei ka bor sinsyar but kilong tang kinong sha sinsyar kami ka ji kai song tan rai ki asno bat ka jad bendu jong ki namar ki perkhat ba kilong pat haka jingmat ji perkhat haka jinglong ji bat haka mensem ki balai loit na ki bor sinsyar jongka perthai
Kabamat ba ki snow ba kidan ya kawai pat kabor kabala ban pet ya ka jad bendu ka jongki lane wat ya ka jing em ka jongki. Kum tahu Thomas Jones wat la ulang tang umrau hala ka jongkari hendai udan pat ya ka jingmut jing perkhat ka ba light lord nomor updiang ya ka ta ka jingen jong ka sovereignty of God lane ka bor ladu ka jong ublai. Kini ka jikai kanong ka jikai ka ba salansar ya boro ki jad benreu ki ba ngeblai lada ka jinget ka jongki kalong hakanu kano ka rukamro ta ti nakini ka long nakini ka thamai jinget ulawan sinisha rikhasi jongi hakasnam khat praspa sau phowei hakasnam khat praspa sau phowei hadien bola pendap ya ka jimpule jong o hakoi ka school theology but bala ordain you la ne penkentang you from u pastor to timta ni latep ya ka thmei jong Thomas Jones ka thmei judgment real nang ta ka jinglong jong ki imlang ka salang nang ta ka thmei jinget ke jong o menta to ni pe ya koi pat kamat berkata ka long ka jingtrei Thomas Jones hangni hari khasi ngan kedau tangi ki benta ki ba lese umpat sim kedau ha ki jingkran ha ka session lan ya ka sinsyong kebaladam Thomas Jones kumbala ong mentan belangam bah ka jikai jong John Calvin kamtam ha ni ka bor lado ka jong ublai ulawan sekanika rikhasi naka taka nongrem jinget bat naka jing slus kam kebudan bau belai usunsyar wat ikinong sunsyar bau belai usunsyar ya kepertai baro kawai ki English kini kita kinong sunsyar ki badonbor ki bala sunsyar ki bala colonize ya keri Wales Thomas Jones utep ba kami ka judgment rio ke bakrau bor kala colonize ro ya keri India kenthop ya keri khasi bajantia kala sanchar ya keri India kenthop ya keri khasi bajantia kamta uni u Welsh u Thomas Jones ubari unong Wales lakhot ya kinong Welsh uni wan na kata ka society ka basya secara ki English siya ka way pat kari lamne ka society ka basya secara haki ju ki breu lamne haka ju ka judgment reu crowbar berkata kalong ki English karukam syakri jong Thomas Jones kalong ka baper kanong nakabenta ka jing baha jong ubreu baro uway habang ka jing baha jong ubreu baro uway haki English ki jekren baha mentas panggata ka holistic mission kabamat ka jing trei nakabenta ka jing baha ka jing em hakamet ka jing em haka jing mat jemperkhat batru ka jing baha hakaman sem kata kadai ka thong jong ka jing syakri jong u lami ka mission strategy jong o what la uday missionary handai ka kam jong u kam long satia tang ban jalam lawan bande sibon ki kam babha nakam ta ka jat ban reu khasi rengkat bat arngot ki rangba khasi u duan rai bat u jun kha ngamtep la kadaw na am ye kane mane kibarang ki tutor jong o ula sandur ye ki daktho khase Thomas Jones rengkat arngot ki rangba khasi kibarang ki tutor jong o ujun kha but duan rai kini kilolong ki nong sandur ye ki daktho khase nang tahu la sengi ke school
ningkong lai teli ke skul kawai hamam lo kawai hamos mai bat kawai asora ulele ban kentiu ye ke kamai ke kaji da ka bahi kai thang deu yong ot kurat bat kawai ki ji kai kum ka basna yeng bat kawai hapdang ke kum kini ki jing persang nganum kedau benia i ketu namar nadap kren benia ka sensiong ban ningkong Thomas John sabdang kata kijing tray usyam bon kijing banwan ra ikidak thawa da kidak roman ka sarkar bilat kele prasha ki officials jong ka sarkar ki bria jong sarkar kimkwa banwan ra da kidak roman ki penbor becho ban penenkam da kidak bengali Handrai mau bat kitu ki armut ki rangba khasi kira dem diap ban pendat ya kijing tray ban wanra ya ka tho katar khasi da kidak roman kamero kijing persang kalolong le se kijing pendat ya kijinget ki jong Thomas Jones ba ublay ulong ulado Kimpor sarkar kimla bangkhang ya ka boblay ha ka jinge chung u ulaman ban pun urlong ya kini ka jing persang nang ta ban sang school ki kmi ki pa jong ki khna namar ka jing sida jong ki ha ka ta por ki teng ban pha school yala ki jong ki khon ti ki yang persa kini ki long ki jing handai ha kini ka leng ro Kajing persang jong suki kelajap. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.